Assalamualaikum cancingnya babe. Gue mau makan hari ini makan ayam. Di sini gue ada nih, lihat. Dapur Mayang. Oke, ayam geprek Dapur Mayang guys. Kita cobain, enak kali. Beli satu ayam geprek ya, Pak. Nih, namanya siapa bang? Hah? Nama abang siapa? Nama saya Karna. Udah lama bang dagang di sini bang, Dapur Mayang. Oh. Ini ada berapa cabang? Sudah ada 5. Sehari berapa ayam nih bang? Berapa ekor? Nggak tahu sih. Nantinya paling nggak berapa ya? Sekitar 50 potong lah. 50 potong guys. Habis nih sehari nih. Buka dari jam berapa? Buka jam 10. Buka jam 10 sampai Jam 10 malam. sampai jam 10 malam guys. Rame di sini guys. Kita lihat guys. Ya, makannya ya. Pesan nih bang ya. Halo cancingnya babe. Udah mateng nih makanan gue. Gila guys. Gila kayak prasmanan makanan gini tuh. Mancung begini nasinya guys. Kita cobain dulu ya. Tapi sebelum cobain kita cuci tangan dulu, cuci tangan. Ya kan? Tangan set. Mantap guys, lihat guys. Gila. Kita cobain dulu, oke? Sebelum panas banget guys, masih baru. Cobain dulu guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pedesnya lumayan guys, belum terlalu pedes guys. Kita cobain nih guys ya. Kita cobain. Gue demen pedes guys. Ini nasi gue campurin ke sini semua. Sambelnya gue odak-aduk guys. Nih ya, tuh ayamnya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap nih guys. Mantap guys. Tapi gue ini kurang pedes sih kalau menurut gue ya. Tapi sambalnya mantap nih, berasa banget guys. Ayamnya juga, ayamnya bumbunya meresap banget kayaknya. Mantap guys, satu guys ayamnya gede banget guys. Keren kan tuh. Aduk lagi guys, hajar lagi guys sampai habis guys. Ya, makan nih guys nih. Enak nih guys. Di sini Dapur Mayang, ini daerah Pancoran Barat deh. Ini rame juga nih guys, ya. Ada tertentu nih guys. Tapi kalau gue lihat nih, kalau gue lewat sini kayak anak Gojek, Grab gitu rame banget. Nah orang-orang yang lewat sini juga sering beli banget tuh. Karena ada pesanan juga ini. Adik. Di sini juga ada ayam bakar. Ayam bakarnya juga ada. Dapur Mayang tuh udah banyak cabangnya guys. Mana aja ada kok. Lu share aja di Google. Tapi bener enak nih guys. Kalau menurut gue sih sambelnya kurang pedes banget. Apa karena lagi mahal sambel cabenya ya. Makan lagi guys ya. Guys, sambel guys. Aduk lagi guys. Guys. Shit. Sambelnya gue guys. Ya kan guys? Sambelnya. Gue kalau makan pedas pasti udah keringet nasi. Udah ini kurang pedas tapi menurut gue. Kalau suka pedas, mampir ke sini ke Dapur Mayang di daerah Pancoran Barat. Oke guys, gue mau rapin makan gue dulu. Jangan lupa like, share, and subscribe. Komen tempat-tempat makan yang enak, yang murah.
pinggir jalan. Oke, tangkingnya babe, see you.